tahu dan masa ni, Kehl Koht ieiang sapwelimehkan. Kehl Koht ieiang sapwelimehkan nanti iran wat pangkutan iran Mark te iran bukan Marcus irau silu iri kriasa kisu mekusaya. Sote mekak wet peseng o petalong nan imen armas kelailmen po en kuliah sang kepoekan ma esu depan salieti mas mekelailo muri ampan kak kuli himo. Christ masih met pueri niasu me kau sang en shout number one armasu parsi kau inda. Itu tongki kelen sete ni me kau skijang ki sete number one armasa Christ masih nyori atuan. Ansitan na way amaka kupana. Ma anwen seten panupana seten sirbanga keskesiger. Ri tola o masani repukat. Sote mekak wek pesong o petelong nanimen armas kelai men po en kuliah sanga kapoe kan ma sote pan sadiete mas mekelai lo muri ampan kak kuli imu. Lang mon Christ aket to samba kelen seten mekwit tok inen en loud kelen seten. Sote o kel melapasang kelen seten. Lau Christ ke to sambang teman-teman. Hol me mimi palio dapin seto me. Pengen sali di sel sein. Yakin kawela sel sein kau sote me kak sali di hol menet pergi. Inanen ngen saut katre lau. Yakin uya wer lek kili kau. Nias me Christ keti sambang poto olo tangato o kalipukidi. Pergi kilang o wewe kime sapwelimen Koht Christ. O pekiren Christ main tame kom kalau kaya kinye. Pergi Christ masan yerme to tisang renolen. When answer me Christ get to pun samba, iyan sume Kehl Koht lele to samba. Kareta and sedena power answer what emimi ban man in Christ. Emi ban power in Christ. Christ ketor maun yang certain kalau siar certain ni lopo o answer na power mi ban. Eliluan Christ kau tepan nen Christ. Rian san salong ketail me Christ wood ket kitong ketail manaman wood me sapweliman gio. Rian try lang resilu me pangkasyon ketail manaman wood. Kayo tame manaman wood we ayong ketail. Tame man wat ieiang ketail. Apan sa salong tiyan ang pukin lu kerlau teise kritikese tuaw me masani. Kumailan na siya po ikiyong kumail manaman po kumailan kak sok po snengan o po scorpion kano paweti imuntitiyo o sudah mekot pan kawai kumaila. Snake o scorpion man poison gamet. Apa isu so magtaban kiti snake ta sok po bil sok po scorpion. Kos kaya setan iname suwet kan chorus. Imekasan selpin snake o scorpion. Dan kumail na siya po ikiyong kumail, manaman wet pa kumail, manaman pa kumail ang kaksok po seten, o names wet kan chorus, o paweti imuntitiyo, ismatal imuntiti seten. Seten ina demons kan nangin south kan chorus, Rullens wet kan chorus, mewiyata imuntiti. Na nebesus wano kasaliyong kami, dasus mamawin yung utuko inta, dasus mamawin yung armas, apungen suwet kan. Di Christ akat yung talir Kehl wet kadalan kira manaman yung talen pewiralti. Og tayo sudan talen masak. So lang melel men sudan masak. Puyet me masan me puksaro mas yung tanam timuti keryaw laut euro di kisuhu siya. Pengen sarau me Koht kin ketki yung kitay soto kin kare yung kitay masak. Ngen sarau me ketket lolen kitay so lang katikin nganin masak umet. Nganin pewet yan so korus. Nan Yohanes kayo, nan Yohanes naksili ko kayo, ilaut payo, iridik payo ko siya. Sapwelimen Koht kumail, nei kambak ko, kumail kaluwet yer so ko plikamakan, pag ngeno me ket lolomail me manaman sang ngeno me mi lolen iralkan me nei naramas. Nampukan wayo ko siya. The one who is in you is greater than the one who is in the world. The one who is in you is maybe milolatail. Ngayon sarawi. Is maybe minan samba. Satan. Satan na naman suwat kan chorus. Tanagtay kalaway ral tiyer. Po ime yeyas lolatail. Lapasang ime minan samba. Kata temasak. Kilang
lo kaya armas benda kete memal ki certain pe kelail udane pung certain kelail sudah me kelail sang ligin Christ ap ime ya solo trial ket king trial kel wat trial an ki kelen trial pe we di certain inai mun didigan chorus karyau ino en manaman wet ong irailo bil ki trial nan Markus lau teu de kwalu ko saya ngai ikin baptize kin kumail pil ai pan baptize kin kumail ngen sarawi okay ngai ikin baptize kin kumail pil son baptize me ko saya met ni aku tu baptize yar maskau jadi ngai ikin baptize kin kumail pil ai pan kin baptize kin kumail ngen sarawi klang baptizing ngayon sarawi katakin niyan sa mga lip sa padre kasi mo yung Christ na trial more ngayon sarawi ketlong lalatrail o ketir lalatrail baptizing ngayon sarawi ay aso me kelen Koht kin Koht yung botail putaling ka kuya pukaw totokan Koht taling ka kuya song kan koros me Koht meng taling uya putam tamang tail welwelian Christ pong sambawat ito totokan magdasyo kuya totokan kamaula haramas Apto to kan kamaula semua kan dari testimoni me wiawi kan di semua kan amaula pergi Koht dia yang sapul mereka nan syukurus mana-mana wet dia yang sapul mereka nan syukurus dari ni answer mereka ko semua yang Christ nan trial more answer minute mereka ko semua yang Christ second mereka ko semua Christ nan dato ngen saru ketlong lo trial adi answer mereka ban totok wiap ko kan me Koht kedin Kau yang dalam uyak dalam nane ngenso sudah pan peti sang dalam trial apan Koht di trial. Yai baptizing ngen sarawimu. O niya trial ip sapa ngen sarawi ketlong dalam trial agat ketir dalam trial. Baptizing ngen sarawi sudah bimi trial anso kang Koht. Ekin uyawi ni anso mek taban totok. Taban tolau taban kilang. Ari nan look lot risik payu tuau sia. O kumailen se po ipan. Kumail na siya po ipan katarotong kumail me semeyo katinino gitar. Yang ngayon saro me kusuya. Kumail ri utang pan awiyaw yatanan kani muet. Kumail lau pan out kita manamanin bawe. Rapami minang kani mo resirpan tolaw totok mas. Recycling out kita manaman. The Kehl, the power word. Tamang Tabanglanan, kayang kisabanglanan bukan wiwiya. Luke resek payo rik pasit wak siya. O kumail na siya po ipan katarotong kumail mas semeyo kating no kitar. Kumail ri utampan awiyawatan ng kanimut. Kumail laupan out kita manaman and bawe. Resulka kuya ray po totok masama mimitin ng kanimut. Lau kita manamanin ngayon sarawiyaran magak. Taulaw yaray po kamaula semua kan kamau te mela kan usong ti kan chorus. Mon Christ nyan so me katin yeyas murna yesetasang nan soso katla wan paron kau miminan nimuyo lok per masak parsi kau. Masak puek. Iray masak puek lok Christ unan pengarail. Kasi yung right pekaw ni pangpangewo apten na rejik kriyawan yung Israel to ko siya. Niye masa ni met ap ketin pekong rail angi o masa ni kumaila ngen sarawi. Christ pekong rail esingen kiyong rail ngen sa kumaila po ren kak kelalo yara tutok mon ranin Pentecost abang yawi. Esingen kiyong rail Kelen ngayon sarawi. Tena kumail ale. Nan iwanis esak payo iririk esak suko siya. Don sampawat sudah kale Christ me mama semet tene. Don sampawat sudah kale puegi arso te kakilang te esengeno. Kumail se puegi ekin ket remail. Ekin ket remail o ekin kokosan lalamay nan bukan wayo ko siya ekin kokosan lalaway nan bukan Pembayo ko siya, ekin kokosan lolongwan ng pagkanwayo ko siya. He dwells with you and will be in you. Will be apan. Ansong me kitali sa pal. Ngayon siya ko katlong lolotray. Apita na ieiang kumail. Pwede
Christ maket kyo. Kailangan sa Christ kin katar sapul me wareng karong kolawiya totok nan kani mo. Imekin kiyang rai mana-mano. Imekin kiyang rai kelo. Rangga kolera wiya totok kamaulan sumwa kamau da memela kano son man tika meruya. But Christ me kiyang rai kelo. Lawa ket ketalan nanleng. Nan we are allowed every kwalu. Kasi dua na tayo reko siya manaman wet kitrail pankak totongki kitrail solokin rawat pankak totongki manaman wet me Christ ket kiyong sapal megaw o sido ket klamie mie mumoso meginta totokin manaman me wiyawi kasi ka kuya rawat po Christ ro sa me warang ka magakuyawi murin Israel solama ka kuyawi okay tamen na pugani pruko siya Christ duduwete ayo rawat lakabo bangko kolate sotre imi. Rawat lakabo bangko kolate woki anso wo pilat anso bukat. Mana-manin Koht ieiang te sapwelimehkan. Pe klang masinin Koht yang kabulbulway eseng kabulbulway kelep. Ek kabulbulway Kehl kin ieiang anso koros. Tame Koht kasi masini ay masin sila bangko bulway subang puto sotre imi. Utan anso koros masinin Koht bangko bulway abang puto mie wa. Manaman ieiang masinin Koht anso koros. Ari kita suka kita mereka teman petang kita masinin Koht. Apa sudah kasih manaman ieiang. Utan manaman panjang pergi manaman buat kau nak kionger sapwelimehkan o belong trial. Hari nan wiya udah kualuk saya. Ap kumail pan out kita manaman ni anso mengen sarawi pan ketudong kumail. Okmail ampan katete yen nan Jerusalem, nan Judea, o Samaria, o lelong ni imun samba. Ambil watak. Kumail pan out kita manaman ni anso mengen sarawi pan ketutong kumail. Okmail ampan katete yen nan Jerusalem, nan Judea, pon, o Samaria, o lelong ni imun samba. On met tame masinyo rek, may pamimite nan kanimut. Masih bang makit, lau ngayon sarawi bang ketidong rail. The lau kelen ngayon sarawi pan tipo rail. Hari ni Christ masa ni metnan bukan wiya lau teori walu berban out kila ngayon sarawi orang bang wiya pukau totok nan Jerusalem nan Judea. Jab kita nan kani mo, tola, o lel ni irabin sambakan koros. Pagkita, pagi Israel, alayer kelo me ban yang Israel, prekak totok. Eri tama uyawin nan ranin Pentecost. Makulawadak na mabuksarawin nan wiwiyara law triyaw. Ni Israel ko aray mi pewew, nanimo nan pasok pewew, Israel wiya kapakap. Ngayon sarawi merdi yang Israel, serang-rang tuwa lon kisinye. Merdi ipaptizing ngayon saraw yung met main Koht labalap main ko. Ngayon saraw ket yung Israel ni sirarang tu long kisniga o Israel ap kelal tar T9 tar o loko ya toror. Israel me kobenan Jerusalem rano irinem puri yamui. A mie me ita tame wiya mie me kapitukin rantana puinan rasa kau. Peter kesikerta. Lantam tamai mon met ruruk nanim masapek masak parsi kau. Ni Israel autau tang ngen sarawi dengan sarawi ketiang porail. Israel mala Peter kesikerta o patakong aramas kau. Puin me mas-masak kau selamasak. Pagkita Kehl ngen sarawi autelar. Malaro kesikerta o patak. Tame nampukan wiya ilaw triyaw dik paisa kayo ko saya. Metro ya puson la patak o baptize la o kaniyang arman siligit metuwala Panginoon nan rano o arman siligit baptize la irayang rail la. Pag Kehl ngayon saraw met tiyer po rail. Amawa taro yara masapwek. Kilang kitalanane kitalan bil kin Kehl kita Kehl ngayon saraw pagdalan ka kuya buko maso diba masapwek.
Masuk depan kowe, pinyo mesti memori yang Koht depan ya. Kalau mau dirai kita cuma kak witness kira mas no. Kita masak buat. Lalu kau rugin kita ya. Terus biaya yang kita mego, tak binen lah. Kita lah nane ngen sarawi, kelen ngen sarawi yang bil Koht yang pada biden kak ya. Totoo. Lang Samson apa nang buk sarawi? Ngen sarawi kan merdi peorai kan Koht rekak ya rai. Totoo. Esok pat ngen sarawi ya, pepatasi ngen sarawi ya bami peonar mas. Aisyah merebang ya rai Koht totoo. Aisyah merebang ya rai Koht totoo. Ya ngen sarawi kan Koht di peorai. Ada lemak dekat kesihita mo narmasuk dai patak. So masuk puek, pergi kelen ngen sarawi yang kecil. Pergi Koht ket yang calir. Kehl buat murid Christ akat ketalan haleng. O katarti yang ngenesaw ng ranim Pentecost. Au telar puino iral kasi katawa patak resalam masak parsi kau selama rem masak pagkita pagngeng sarawi yang railer. Pagkakawi aray pukon totoo. Ime kareta armas siligit rano baptislo tuwi raila. Rane uta armas siligit. Patak me Peter wiyaw kokuwi kelen ngeng sarawi. Kilang solang. Rongwaw. Ime kata puksaron masa ni made karyala malimunti ka mal bless Israel. May kapayar da pagkita pagi solang niya bang ko soy kelen ngeng sarawi yang ako soy. Makapang karyala armasumen dan lelong. Karya me ko yayong. Kaya bang kapayar da puksaron masa ni pagi kelen ngeng sarawi ieiang atay ko soy ansukan chorus. Ime kareta nan Yohanes iralaut esak payo iririk esak riyaw ko siya. Iindayang kumal ni Melel memen me puso niya pangwiya totong kan me ikin wiya pangwiya men lapasang bagi kulang pangkupuran sa mo. Ni Christ akit larang ko da kadartong ngayon saraw. O hindi pa totong kan me puso ni katikin irami puso nan ansyo wote. Me puso ni try chorus try puso katikin. Kita may puso ni daga kuya totong kami kuya o pilapasang. Totoo tama kita mga ban lapasang ng Christ sa totoo. So ang totoo tama kita mga ban lapasang. Pag totoo may kung watak rewat arab, sudah may tumang mga tarawat watak. Kaya we are mas tipan kay mas. Kaya ko to kau nak kumaw kitala, kaya witness yang armas, wato armas rin ko ito totoo may lapasang may Christ kuya pang sambamit. Wawato met panakan. Witness yung rai met tipan rai ko to. Rai kalkalula lele yung rai ko. Ito to lapen met. Christ sa ketosan lang. So that testimony. Kitayan miya dal testimony na langay maur mas ito na maur mas. Met Koht bukit lay maur. Witness yung armas urong armas ko to rin ko. Ito to lapen met. At to tekang chorus mekras wiya pong samba kagagayang wiya. Mia likikan armas kamaur darmas mela. Kapag armas mela kamaur ta. Kapag sumaw kan maula. Pagkita. Pag puksaro masan yer. Me poso niya pa ang wiya totong kami kuya. Lapas ang dami kinuya. Esode chokot ite ren ral kawanso. Me poso ni nanso. Il dokoto le long kitail. Ran bukat. Pinan mark iralaw de sa kwano rike seksual. Iralaw de sa kwano rike seksual sa kwalu ko siya. Manaman bukat pangkin niya yang ralikan mekin poson. Manaman power. Power. Ang Christ a power. Mekat yung tayo yang kecil. Koros me poson. Repangkin kausang ngayon suwet kan rin aramas ni mare. Repang masan ki masan in likikan ti lokaya turor. Miye mumutsur naman lokaya turor solar. Pwede naman lokaya turor muy yung uyawi. Nan ranim Pentecost. Pergi raban lo kaya pergi puin mayang ko benekaw ren gak rong tamarin tindakaw lo kaya way meron ko sa niya kaw reka kabila so wadak mabuk saron ng bukan wiwiya isak payo pumiya lo kaya toro sulumye me pen ko lo kaya yung Koht kibisi ruwi tama kay tinda apo ngayon saraw me wam lo kaya yung Koht kele mangita man ko siya.
Eu songon lo kaya toro me kung yaw meron da tay ko. Me makapan lo kaya toro mie bang ka wewe. Te kebil ka wewe. Ap songon lo kaya toro wat esu kung armas riemen de simis ka wiak ni ewan so. Amen bang yaw ne ka te ka wewe mie. Ayo songon lo toro me so me yaw nang bukan aks. Ong men armas liki me na mie men masel ko yang tai sarawi. Irai ko to mie men armas lo kaya toro. O lo kaya masel armas bang puria moi. Iyo songon lo kaya toro su tu kiti man kot la balap. Kot tu ete ayo rambut la ka bobi bang ko kolate. Lo kaya toro buya masel ni eu me pulsa nang buk sarawi. Ya tu ndai bang kauti masel me mi nang buk sarawi. Tai su kak. Tane. Manaman pukat pan kinyang railgan megin posonie. Repan kau sang ngin suat kan renarmas ni mare repan masin ligi kan doa. Jepang kula. Mailang armas men sumau neni. Tenek memang repan kau sang ngin suat kan renarmas kan. Jepang kula urai kapag armas sumau neni ngani sumau neni ba pudi sana baru narmas. Esruya toto aku me oh, Israel country me kakuya. So lang koros kakuya. Kolato ko punta ni marengkaun Jesus Christ pitoy. Abang ya. Ikan era be buat tahu ya man kot lah. So lebih yang punut ki tang seli tantar seli ten tuka be. Ko kukulan bangkolam tolong ten tuka tontol sang kuye pil. Lega motor. I said another document. Marin kaun Jesus Christ macam donkey. Oh, tata pulberai ba me somau ninyo indan ni marin kaun Jesus Christ. Get out. Oh, tampang ya. Kue email labasang email ya solo trial. Labasang email minan samba. Power me ya trial yang trial. Labasang power me minan kabit na naman somau ninyo. Udang show lang melelmen. Abang uya song nito bukat, itu pang problem. Ama kuya show lang men mesoto da melel yang kot, kasi bang kuya. Manaman bukat pang yang rail kan bikin poson rebang kau sang insuat kan renaramasakan ni marayo repan masing lagi. Marepan kolektif Israel, perail kan senengkan omam renimala megot. Me poison residupan me kila repan kitang peral kan pon me sumakan o repan kelalta. Itu kula. Saya wrong testimony ni kapan. Armas mereka pakai munia rai kelalta. Pagkita pagkakrasi yang rail. Manaman word quote magat yang rail. Power word katekin atail. Pagkita kita bisuai kita nda mele ludan ibil power. So kita ibuya puagi Ceka kuya puagi ngen mel iya sol jailo labasang ngen minan sambao. Kita wiya teman-teman, kita wiya tipson totongkay. We are vessels. Kita tuwa te hose me kapirioni pipe pilkan. Me ke kapir pipe ke totongkay oso pilotang nanoso. Itu dia kita wiya tipson totongkay. So data power tulul. Mare bang kalau kita perai kan seneng kan, o mare malam ikut poison lang. Kata parong batakut kun tahu kay. Bansong ko lang isong emela. Bansong ni mala poison me. Tin mong dalam masuk, tin penar masuk kami ni gili. Ko la kapamela, pagkasong kot. Maka sa pungla ko ni mala poison. Kasi mga may kila. Kapang katapang kiyang kota amasan. Poison na sila bang kawayo kala. Mia bil, daman bil kin. Kalau jadi senengkan pergi dan buksa remasa ni repan. Kalau ti berakan senengkan repan. Rebikin mela, pun senengkau ngalis rai kami rai la poison. Oh pil ko suya ngen suat kan. Sudah bangkau kita lah. Oh repan kin pil berail kan pun mesomua kan repan kelail ta. Lang. Kapag ako ki testimony kami uyawin kapon. Me kasi yung katay me melel tama tayo rong nang batakan rawat.
Semua kan maula ni kapa-kapa wiyawi yang Rael. O klama ka bang kamera le kete pabil kasik me abambil to tokre. Mie lama menda mungutsu menda. Esirga wiyawi ramu pu. Kata sirga to tokre Rael. Tu ay drama bila lewuni en Bombay. Unani en Bombay apa? Armas me bantang langkanan kamil maksud kamil esirga to tokre. Tu ete. Mata bisu kamil sabumen Koht to tok. Retrail esirga to tok. Ari mengkar kilai rewet. Kowe yo yang puko en solang. Oter masak. Po Christ kat ki yang uger. Manaman ken uya ampuko ongi. Teman-teman. Christ kasik. Kitailen uya atrai puko ongi. Teman-teman. Mie katikan solang bang uyawi. Katikan lektek nana lengs ni. Ap katikan tamak tiwa yang Koht. Ya dalam berpun sambawat. Kasi temen kenu nanlang osudo kisah kisiyaw ko yang kapan naman nakta. At ay puko to kong Koht pun sambawat beban puyadak dan kakalek kisakis ni rama kadagan solen bang uyawi. Ari, kowe yang puko o te masak. Ay ma, po Christ kat yunger manaman power ang gagakuyang puko ongi. Ma, komo yamen na yang rong patak po tetranwet. O kami men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamuyong nanomoy mo. And uyala am kaon o son komo. Akom itawin kapakap and lukwet. Kalanganin kami main kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok bakom kachin uyata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal. Nakom kakarediya min lobuo, panye ta sanger nan tip o ranwat ikoto momu, dat bangke tip koros me wiyayang komuyer, sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur, komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor, sang ranwat o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komu po'y kamelele, me ay tungol at, yang injing dinan, sapol mo puken komo. Kalanganin kupuren korusyen, kit mumutso en Kolonia Assembly of God, pinluklukete, koros, melel irailkan, me tungolen ki, ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu tayo wisu. O atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng klok eisek pilniya pengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemukan. Kalanganin kupromail korusyen.